ljudi, dobrošli klip. Danas ćemo raditi neki challenge sa Lenom. Tako treba se kaži. Pa, hajde počnemo. I ko će prvi? Ja, naravno. I prvi je, napiši svoje ime unazad. Logično. Za koliko sekundi smo rekli beš? 5, ajde. 1. Čekaj, 3, 4, pozor, sad. 1. Čekaj. Napiši prvo. Mateja, aj je tam, aj 3, 4, pozor, sad. 1, 2, 3. Uspio sam! Sad je sve ovdje iškrapano, ali vidjet ćete. Vidite, a je tam, to je moj rukopis ružan. Tako treba će da moji knjiga poslije. Ajde sad ti, Lena. Idi poljubi mamu ili tatu za 25 sekundi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uspjela je za 15 sekundi. Daj ovu govno. Pa, sad ja. I sljedeći... Šta je? 5 sklekova. Ajde. 5 sklekova. Inače, neću raditi prave sklekove, jer me boli ruka, ali nema veze. Ajde, Elena, spusti dole. 1, eto 1, 2, 3, 4, 5, evo, boli me ruka. Ja mogu bolje od njega. Boli me, evo ovdje imam crveno nešto, ako vidite. To ti komarac. Nije, bre. Jeste. Nije još koliko peče. I to sam nekako uradila, Lena je izvukla. Napiši broj fiksnog za 5 sekunde. To malo prije nije uspjela kad smo pokušali da snimamo, ali nismo uspjeli. I ona nije uspjela. Zbog njegovog. Daj ovo. Stop. Evo piši. 3, 4, pozdrav sad. 1, 2, 3, 4, 5. Za sad ja vodim. Jer sam sve uspeo. Jer sam sve uspeo, bre, vodim. Sad sam ja na redu. I to će biti... Smiley. Jeste. Eto smiley. Nacrtaj smiley. I? Ne. 3. Čekaj, za koliko sekundi? Za 5. 3, 4, pozdrav sad. 1, 2, 3, 4. Evo ga, moj smiley. On je nekako tužan. Dej, evo ga gore. Vidite. Ajde. Ja sam uspeo. Čekaj, pale su 2 ova. 3. Izvinite što uznemiram, samo idem tamo u toalet. Vaš se. I zadnje. Ovo. To 2 čaše vode za 15 sekundi. Undi. Ajde. Brat, iza, vrš! A ne! Samo da mi padne telefon. Ne vez, ajde. 5, 6, 7, 8, dobro, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5. Dobro, računat ćemo kao da je uspjela, eto. Kao da je uspjela. Koji cvijeće dobro imamo. Uj. Šta je? Nešto kao medicinsku kao vodu. Inače ona je iz Austrije. Kako dobro je. Sad ja. Ladno, nema ništa. Te 2 su pale. 2, 4, 6, 8, 9. Te 2 su pale, ovaj sad laki, sad to. Aha.
Taj mislim. Nije. Ne, to je nacrtaj Smile. Ovaj, Da i opet mi pao kuću. ovaj i... I ovaj. Ajde ima. Jesu ili? Jeste. Pa i nisi ni čitao. Ajde. I ja ću izvaditi ovaj. Op. Čekajte. Excuse me. Oprostite. Ne. Tako. I ono uši, to. Ti lakiraš nokte. 15 sekundi ono drži uši. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sad ona lakira prst. Hoću ja ti lakiram. Hoću ja, a daj. Nećeš. A daj, hoću ja, nemoj si bezobrazno. Lakirao sam je. Mislim. Što mene tamo, što gledaš? Što me gledaš, bre, ko ću te pucam, bre, a? Evo. Takva farba. I to je. Neka roza. Ovo je mami. Tako da, to bi bilo to do klipa. Nas se svidao, ako jeste, ostavite like, share, subscribe i mi se vidimo u sljedećem. Ćao!